ndiko olipowa vakadzi vavotekelesa mapungo kha Belrand News Channel one vachikwavalelwa nga Ropu wa Chikovele. Kha tsedzuluso ntswa yakandiswa kha dzhenela ya neuron, vhorasaintsi vari vatsini na u phuletshedza malugana na u ḓivha uri neuromodulator khemikhala dzine dza dzudzanya zwavhuḓi mushumo wa maluvhi dzi thusani kha vhuḓifari ha khovhe kha tshiimo tshiswa. Vari ngudo yavho i ḓo ṱanḓavhudza nḓivho ya uri maluvhi a shumani a fhasi ha mutsiko. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Howard Uffizi Medical Institute. Vhasedzulusi vho dzumbula uri hu na u gonya tshikalo tsha mercury milamboni u mona na ḽifhasi. Kha tsedzuluso yavho yo gandiswaho kha Journal Science Advances, vhasedzulusi vho bveledza modele wa u sedza u tshimbidzwa mercury milamboni. Vho tumbula uri milambo i hwala metiriki thani dza tshigidi dza mercury ya lwanzheni nga ṅwaha. Vhasedzulusi vha ri milambo i re tsini na fhethu hune ha vha zwipuka zwa ḓaka zwine zwa vha zwa ndeme, u katela na vhubvaḓuvha Asia na Amerika devhula, i na tshikalo tshi vhiledzisaho tsha mercury. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Nanjing University. Minista wa muhasho wa vhafumakadzi, vhaswa na vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali vho Sindisiwe Tshikunga vha ri zwa zwino ndi tshifhinga tsha u vhona uri vha khwaṱhisa tshanḓa kha u dzudzanya na u lugisa zwine shango ḽa khou kundelwa zwi swikelela. Vha khou amba izwo musi shango ḽi tshi khou fhedza miṅwaha ya 40 ya mbofholowo. Vho Tshikunga vha ri naho ṋamusi hu ḓuvha ḽa vhaswa hu kha ḓivha na zwinzhi zwine vhaswa vha thu zwi swikelela. Vha vha tshi khou amba na vhoramafhungo ḓoroboni ya Pretoria matsheloni. I think it is time, that is after 30 years of our democracy, that we begin to say where have we done well, so that we can actually capitalize on that. Where have we not done well, so that we can then change. We have got, for instance, we are 5 years towards the 2030, which is the target for National Development Plan. We can't wait until 2030. We have got to assess whether we are achieving what we said we are going to achieve by 2030. So this gives us the opportunity as a country to begin to say, is National Development Plan still relevant? Should we be amending it and saying that not being represented? Akho guma ngurali mafhungo fhano kha Belrand News matinaro na mafhungo ane vhatamari tshi a tevhelela vha ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.